Šta vam padne na pamet kada čujete reč introvertnost? Je li to taj stidljivi usamljenik koji sanjari u društvenoj situaciji ili je to tihi drug iz razreda koji je retko progovarao? Ali čekajte, znate li da još puno toga opisuje introvertu sem njihove društvenosti ili odsutnosti iste? Postoje čak i različite vrste introvertnosti. Ko bi rekao, zar ne? Po definiciji, introvertima treba vreme nasamo da se obnove i izbegnu da postanu emocionalno ispražnjeni. Ali prema istraživanju profesora na Wellesley koledžu postoji 4 različita tipa introvertnosti. Ovi tipovi uzimaju u obzir svestranost ličnosti introverta i prihvataju da je introvertnost širok spektar. Shodno tome sledi 4 tipa introvertnosti. 1. Društvena introvertnost. Društvena introvertnost, da, dobro ste čuli. Društveni introverti su ujedno i najdruštveniji i najosobniji od 4 tipa. Oni se ne osjećaju stidljivo ili anksiozno u društvenim situacijama i mogu čak i uživati u njima, ali se osjećaju emocionalno ispražnjeno ako se predugo socijalizuju. Iako društveni introverti vole da provode vreme nasamo, ipak žele da imaju par bliskih prijatelja na koje mogu da se oslone. Mogu da budu i najdruštveniji kada su u toj grupi prijatelja. Neko ko ih ne poznaje može pomisliti i da su ekstroverti ako ih upozna kada su u društvu bliskih prijatelja, ali se društveni introverti ne otvaraju previše ka onima koji im nisu bliski prijatelji. 2. Misaona introvertnost. Ovde zapravo možete zamisliti sanjara. Misaoni introverti nemaju ništa protiv druženja, ali to retko čine jer su izgubljeni u svom malom svetu. Često zatiču sebe kako sanjare u toku dana, a mogu izgledati distancirano onima koji ih ne poznaju. Misaoni introverti se često preispituju, pa su mnogo usklađeniji sa svojim osjećanjima nego prosečna osoba. Drugima može biti teško da se povežu sa misaonim introvertima jer imaju specifičan tok misli i preferiraju da proživljavaju svoje misli radije nego da troše vreme i energiju da ih objašnjavaju drugima. 3. Anksiozna introvertnost. Znate li nekoga ko ponavlja društvenu situaciju u svojoj glavi i razmišlja o tome šta je rekao ili uradio i šta je trebalo da uradi drugačije? Možda je bolji termin za anksioznog introverta zapravo stidljivi introvert. Da bi razlikovali anksioznu introvertnost i anksiozne poremećaje, anksiozni introverti žude za samoćom čak i kada su sa svojim bliskim prijateljima. Veoma im je neprijatno u novim ili velikim društvenim situacijama, analiziraju i promišljaju svoje ponašanje kad god su u javnosti. Važno je da obratite pažnju na poremećaj socijalne anksioznosti i da ne pomešate ova dva. U izuzetnim slučajevima ova averzija prema društvenim situacijama može i da se razvije u socijalnu anksioznost. Iako svi tipovi ličnosti, introverti, ekstroverti i ambiverti, mogu iskusiti anksiozne poremećaje ako izbegavate važne društvene situacije jer imate jaku fiziološku reakciju poput drhtanja, ubrzanog srčanog rada ili mučnine u toku istih, to je znak socijalne anksioznosti, a ne stidljivosti i zahteva profesionalnu pomoć. 3. Suzdržana introvertnost. Ovo je klasični trip introverta iz komšiluka. Oni se osjećaju neugodno ako se osjete požurenim u dešavanja, a pogotovo ona društvena. Suzdržani introverti su povučeni, promišljeni i ne vole promene. Izaći će samo ako su to isplanirali dovoljno unapred, ali bi se radije sami opuštali gledajući omiljene serije, čitajući ili meditirajući. Suzdržani introverti pronalaze zadovoljstvo u rutini i mogu imati poteškoće da pokrenu glavu i telo neposredno nakon buđenja. Napredak postižu kroz rutine i vole da budu obavešteni unapred. Ako mislite da ste introverta, ali se niste pronašli ni u jednom od ova 4 tipa, možda ste ambiverta ili ste bliži ekstrovertnijem delu spektra tipova ličnosti. Ako vam se sviđa ovaj video, podržite naš rad i zapratite kanal. Hvala na gledanju.